Yoho, what's up? Ya teman-teman, kali ini saya mau nyoba ini. Nggak tahu ya, ini internet saya masih kurang stabil. Jadi kalau teman-teman nanti ngalamin buffering, bisa di refresh dulu ya, ditunggu ya sob ya. Saya ini tes sih sebenarnya. Nanti kalau teman-teman suka atau mau request versi offline-nya, biasanya gambarnya lebih bagus, nanti leave comment aja ya sob ya. Oke. Kita mau nyoba ini Call of Duty WW2 Pak. Wah, suwanger ini Pak. Sebentar. Saya lihat dulu di sini juga Pak. Lah, lancar enggak gitu loh. Saya takutnya enggak lancar kan. Oke. Tadi udah lihat-lihat sih apa itunya, setting keyboardnya. Kita langsung gas Pak. Ini oke. Automatic tone saving message, aduh nggak tahu, saya enter lah. Oh, ini mungkin easy, regular, hard, veteran. Oke, karena kita kan masih cupu kan. Saya yang cupu ya, jadi ya pasti hard lah, paling susah. What does? Padahal yang paling gampang Pak. Just after deadly conflict in human With history. unmatched ferocity, Hitler's war machine has launched its blitzkrieg against Western Europe, pushing it to the brink. As we brace for our darkest hour, we must summon our strength to be the bulwark against oppression. The Nazi onslaught will be the greatest test we'll ever face. But with our allies, face it and defeat it, we must. We must fight! We must fight! Bo dibombardir Pak D. Ini kita kayak yang ini. This day is set upon a mighty endeavor. A Mighty struggle to preserve our civilization and to set free a suffering humanity. Gimana? Our sons, pride of our nation, lead them straight and Saya true. kalau lihat kayak gini tuh jiwa saya itu bergetar. Their road will be long and hard. Oh, Men's souls will be shaken with the violences of war. wah. Dan mulai merah In this streaming hour saya. of great sacrifice, we shall prevail. Oh, I'm hit. Oke. Call of Duty WW2. Wah, openingnya aja ganas ini Pak. Swadis Pak. Paul, it's June 6, 1944. Oke. Wish you could see this, brother. We're invading some frog beach I'm not supposed to even know the name of. Also, we can take back France from the Nazis. But the waiting's been half the battle. So he asked me for my watch, and I'm thinking, what the hell do you want Susman. my watch for? You're the captain of the goddamn football team. But I turned. I made some good buddies in basic, and they're all on the boat with me. Everybody's scared as hell, but nobody's letting on. Oke. I hated Zussman the first week of basic, but now he's probably the best friend I have in the world. Oh, He's always looking for trouble. If there wasn't already a war on, he'd be off trying to start one. Besides, I gotta keep all my fingers. Zusman You can ini take photo of the year. troublesome katanya, Styles tapi says he's jadi gonna be a teman baik. photographer for Life magazine. Kind of looks like Clark Kent said when he takes off his glasses, the only thing that happens is he can't see shit. Elo's the vet, but being honest, he's what Ma would call a bit of a rube. Oke, oke Alio. Let's make this more interesting. Oh, St. Michael, patron saint of soldiers. He's had my back since Kasserine. Sussman 3 times in 10 seconds, and he's all yours. I don't know. ini Oh, ini you can tuh always push apa? Taruhan. My money's on Zussman. Okay, I'm in. I can't Yes. watch. Just time me when I tell you. Ah, Back to my story. Me and my boys, we muscle our way into this poker game that the football team has going. taruhan apa ini? We worked out a system where they can signal to me everybody's hands.
You should have seen the QB's face when I took that pot. You ready? That's what happens when you try to hustle a hustle. Oh, taruhan ini ya, tangannya dikeduk-keduk. Ada. You get flush. No freaking. ILO had enough fight in it for 2 men. I said never shake hands. That's not what you said last night. Kalungnya di. And enough bigotry for 6. Man, who needs a stupid pendant anyway? Apparently you did. I'm gonna get me something better. A real trophy. Good luck with that. Oh! Briefing's at 1800. We're gonna be late. I got us covered, Daniels. Don't worry about it. Briefing's about to start. What the hell you boys doing? Then there's Sergeant Pearson, a real sweetheart. You think you're Jendral. special, huh? Pak Jendral. Oke, Pak The Jendral. Krauts are gonna eat your lunch. No, not our lunch, Siapa? Sergeant. Siapa? Our lunch is secure. Watch your lips, Usman. Maaf, Pak. On me. Maaf, Pak. Obviously, Saya on a tadi lucky main-main, streak. Pak. Whatever Maaf, Pak. happens, stay close. Oke. First Normandy, then the Rhine. Oke, You oke, got bro. this, Daniels. Oke. Let's rock, baby. Saya nggak tahu tapi ini gerakannya gimana. Today, with our allies, Let's we go. embark on an operation of unparalleled importance to establish a beachhead at Normandy and roll back the German aggression that has terrorized Europe for the past 5 years. Kita ngelawan Jerman. We are all that separates the world from darkness. Oke. This, so much more than a chance to be heroes in our own lifetimes. If we prevail, our triumph will be etched into the hearts and minds of a grateful world for untold generations. I'm talking about glory, gentlemen. Oke. True glory. Colonel Davis sure can give a nice speech. Kolonel. His pep talk reminded me of the one Coach Johnson gave us on our Thanksgiving Day game versus Austin. I'm sure you remember we lost that game by 42 points. Oke, kita berangkat, Pak. Always looking over Pearson's shoulders, kayaknya Lieutenant kita. Turner. Ya. Oh, bukan ini Kolonel. He's got him on a tight leash. But if Pearson breaks free, Masih sempat foto-foto. we'll all get bit. Ever since I could hold a rifle, I wanted to be like you, Paul. You've always been a tough act to follow. But I'm damn sure gonna try. It's now or never. Hey, I wish I was coming home to her. Yeah, just wait till we hit Paris. Seems like a long way off. Remember, Ini perang loh. no digging Masih in at the bisa- shore. masih bisa Gotta bertahan. advance. You need to stay low and do not bunch up. Stick to your training, you're gonna make it through. Oke, siap. I'm proud to lead you fellas into battle. Oke, siap, Pak. Anytime, anywhere. Iya, Pak. Wes, jangan ngomong aja, Pak. Kita serang aja. All right, give him hell, boys. Waduh, Pak. The beaches are Tiba-tiba supposed to be merah flat, ini right? streaming saya. Sound scared, Private. Jangan, sir. Pak. No. Should be. Jangan, Pak. Jangan, Pak. Jangan putus, Pak. Aduh, ini bahaya. Ini saya takut putus ini Daniel. streaming saya. Got a light? Sure thing. Oke. Oh, masih bisa rokok-rokok. Meninggal. Oke. Kita dibot, Pak. Watch out! Awas. Get down! Sit down. 500 yards! 100 ya. Mana? 100 ya. We're gonna have to pull off! Oke, No! oke. We stay on mission! Okay. Taking us in! We want Okay, them drifting! siap. I can't see the landmark! You heard the lieutenant! Full speed! Oke, siap. Incoming! Incoming. Ya, lupa. Hold up! God damn it! 200 yards! 20 seconds! Same plan! Okay, Get to okay. the seawall! Corporal's in! James, get the Bangalore to the wire! Fast! Everybody ready! Here we go! Drop the ramp! Wiku kemana? There's no cover!
Ada cover kan. Tinggal Pak. Kena kepala. Waduh, sampai ngelek Pak. Sampai ngelek Pak. Over the side! Oke. Ampun Pak. Get your head down and keep moving! Pusing kemana? Ngelek Pak. Daniel! On me! Gila Pak. Sebentar Pak. Aduh. Ini live streaming saya putus Pak. Aduh Pak, jangan Pak. Oke. Take a Bangalore and get to the seawall! We have a clear path to the bunker! Daniel! This is what you trained for! Now pick up that banger! Iya. Apa? Iya. Oke. You can do this! Yes, sir! Iya, siap. Oh, Jesus! Kalau nanti saya nggak bisa, saya mati. Nggak apa-apa ya Pak ya. Oke. Take over bro. Hurry before they reload! Move it! Oke, kemana Pak? Oh, ke sana. Oke. Kita mobil itu. Oh shit. Oh no. Ngelek Pak. Oke. Private Daniels, get to the Kita seawall! nggak bisa recovery sendiri Pak. Get to the seawall! I'll meet you there! Seawall ke sana. Oke. Daniel! Oh, siap. Tuh, kita kemana Pak? Use that banger to breach the seawall! Iya. Daniel! Use the banger! I'll cover you! Okay. After we breach, keep pushing towards the bunker! Iya Pak. Kita ngapain Pak? We're almost there! We almost there. Pull it! Kita apa? Mati ke target. Mana nembaknya? Ini kah? Gimana caranya? Landmark. Ya apa caranya? Saya nggak bisa. Saya klik kiri, klik kanan nggak bisa ini. Landmark itu target. Udah ini. Sudah ini Pak. Fire the hole! Come on! It's ready! Mercon Pak. Let's go! Sorry Pak. Oke Pak, saya perang Pak. Into the truck! Hurry! Oke. Nice. Saya nggak peduli kamu teman atau siapa. Smoke grenade out! Oke. Saya nggak peduli kamu teman atau tidak. Saya tunggu sebentar. Oh, outputnya sudah mulai panjang ya. Oke. Wah, merah lagi sebentar. Saya stabilkan dulu Pak. Ini merah Pak. Merah-merahan Pak. Bentar. Ya, kita tunggu stabil dulu Pak. Ini Pak. Ya, tunggu live saya stabil.
stabil. Bentar Pak. Sorry ya sob ya. Kita nunggu dulu, santai dulu ya, santai daripada nanti teman-teman lihat nanti putus di tengah jalan ya. Ini tiba-tiba loh, darah saya tinggal 0 Pak. Wah, ada. Bahaya nih Pak. Kok masih merah terus? Oke, sudah mulai sehat ya. Oke. You are hurt. Get a cover. Get a cover dari mana Pak? Oke. Gak ada cover. Ayo, maju aja. That wound looks bad. Here, take this. Oke, apa ini? Thanks, bud. Terus cara pakainya gimana? Press apa Pak? Press apa Pak? Press apa Pak? Toss it out a grenade. Goblok. Pressnya itu apa? That wound looks bad. Here, take this. Oke. Thanks, bud. Pressnya apa Pak? Sebentar Pak. Sebentar. Saya lihat itu dulu apa? Aduh, ini gimana caranya? Setting, kontrol, gamepad. Di mana dia itunya? Oh, kok gamepad sih? Oke. Tactical, objective, tab, active, perform, use skill, use first aid kit. Oh, 6 mungkin ya. 6. Oh iya, 6. Oke. Ayo, let's go baby. Alright, here we go. Kok tembaknya gak enak ini? Oh alah yo. Gak enak ini tembaknya. Woi. Oh, ganti ini. Apa ini? Apa ini? Loh, saya keliru terus Pak. Saya pencet F. Sebentar. Mana sih? Last setting. Saya masih belum terbiasa sama ini ya Pak, kontrolnya Pak. Keyboard bidding. Kok saya senet? Oh, saya selalu pencet R kok jadi itu. Harusnya R kan reload Pak. Oke lah, nggak tahu. Oh, apa itu? Data. R. Ini apa? Get it down to those MDs firing on our position. Hold tight. Waduh, ini. They're exiting cover. Pak, senjata yang lain nggak ada Pak? Oh. Grenade! We have to get to the bunker. Hei. Aduh, senjatanya kayak gini Pak. Enam. Oh, bentar Jusman. Aduh, kita kemana Jusman? Oh my god. Kita kemana? Oh, wadah. Kita kemana Pak? Ain't nothing
left! Oke, senjata saya jelek Pak, saya salah tadi, salah pencet, ambil senjata yang buruk Pak. Oke, oh, ada di situ. Aduh, ini senjatanya nggak enak sekali Pak. Oh. Loh, kamu ngapain? Ini apa? F, senjata yang enak gitu loh Pak. Di sini aja lah. Daniels, I need you and Zussman to take point and clear those bunkers. Oke. Go. Kita minum obat dulu. Output rendah. Tahu lah. Rifles ahead. Right behind you. Sebentar. Jangan gegabah. Daniels, get a grenade in that bunker. Oke. Granat itu boy. Tambah saya lari goblok. Oke. Oh sebentar, nge-lag pak. Saya nyari senjata Pak. Toss it out a grenade! Loh, kok kena saya sendiri Pak? Kemana? Waduh. Sebentar. Koneksi saya. Loh, Pak, meninggal, Pak, gara-gara ini apa? Bakunya gila-gila. Right behind you! Daniel, get a grenade in that bunker! Toss it out a grenade! Reload aja. Saya nggak punya senjata Pak. Oh, bagus nge-lag Pak. Throw the grenade! Hei, Susman, kamu kok di situ? Aduh.
lagi. Makan tuh, mamam tuh. Awas dan awas Yusman. First aid kit here. Oh. Oh, granat saya habis. Amerikano. Oh, kita nggak ada senjata. I'm taking the shot. Moving in from the south. Ya sebentar Pak, saya juga nggak ada First one senjata. down. Everybody out. Bunker's clear. Sebentar Pak. Sebentar. Koneksi saya ini loh. Bentar. Kita tunggu itu ya Pak ya. Output YouTube-nya agak melemah Pak. Sebentar. Saya stop dulu ya, sob ya. Pak. Bentar. Sudah ya sob ya. Saya rasa udah mulai aman. Oke, kita lanjut lagi. Tadi agak merah Pak, jadi saya stop dulu sebentar. Aduh, nge-lag Pak. Tadi saya stop sebentar. Oke. Aduh. Kayaknya senjata yang enak yang ini Pak. Oh, kenapa Pak? Kamu bukannya musuh? Oh, baru mau saya tembak. Kita kemana? Apa? Kita kemana Pak? Kita kemana? Oh, kita follow itu aja. Follow Susman aja. Kita ngapain Pak? Kesini mungkin. Ini nggak ada mapnya ya? Ini lah balik yang tadi. MGs are still sweeping the beach. Clear bunker. Oke. We gotta get to the bunker. Too damn late. Kita kemana Pak? Nggak ada tandanya ya? Oh, kita ke sana. Oh, ke sini. Oh, Lob it a grenade. meninggal kamu. Daniels, Smoke bom apa? Smoke apa? Smoke sebentar kok. Saya nggak tahu smoke. Saya nggak tahu smoke itu mana Pak. Oh, sebentar. Di mana? Smoke control gamepad. Oh, kok gamepad sih? Apa ya? Mau setting. Oh, iya ini ya. Oh. Smoke. Mana smoke Pak? Lethal equipment. G mungkin? Tactical. Mana Pak? got this, Sergeant. Smoke out. Itu bom. Open fire. From the east. Smoke apa smoke? Waduh. Oh, Oke. Turret's blind. Move up.
Oh, dari sini. Sebentar. Saya G aja. Waduh. Oke. Oke, nice. Sebentar. By the table! Bunker's clear, let's go! This one's clear. Let's move. Sebentar, Pak. Saya cari. Ammo, nggak ada ammo tadi sini. Wah, tempat segini gedenya masa nggak ada ammo, Pak. Ya udahlah. Kita menuju ke. Nggak ada ammo, Pak. Ayo, Susman. Maju. Artillery's hitting them. Take off. That's the assault wave. They're gonna make it. Push it. I need to shit. Yes, sir. Oh. Saya tunggu malah dia nembak, kampret kamu. Friendly fire. Oh, sorry, Pak. Itu teman. Sorry, Pak. Saya nggak tahu kalau kamu teman. Oke. Oh. I'm going in. Pasti gak mati-mati kamu. Ich sehe Feind am Gestell. Lage nach. Feindliche Truppen. Ziel auf 11 Uhr. Gerät voraus. Contact, 1 o'clock. Bin leer geschossen. Nggak ada apa-apa ya di sini ya. Tadi yang enak itu senjata apa ya? Oh, ini nggak enak. Nah, ini aja wis, nggak apa-apa wis. Amerikaner! Incoming! Incoming di mana comingnya, Pak? Oh, ini Pak, ada Pak. Dreckiger Yankee! Bleib horn! Scheiße, ich muss nachladen! Los jetzt! Ini apa ini? Rück vor! Sebentar toh, saya masih cari senjata yang. Oh, ini enak kayaknya. Coba kita. Itu musuh. Dreckiger Yankee! They're making a break! Rechte Seite! Move up! Move up! Los! Rück vor!
Saya takut itu teman, Pak. Oh, gila, Pak. Ini grafisnya gila ini, Pak. Sampai ini loh, apa? Nge-lag, Pak, saya, Pak. Biasanya nggak pernah nge-lag. Ini nge-lag, Pak, asli, Pak. Sebentar. Sebentar. Sebentar, Pak. Susu aja, Pak. Ini loh. Koneksi saya itu lemot. Sebentar, kita tunggu dulu, ini lemot, Pak. Ini loh, saya takut putus di tengah jalan, Pak. Disantai dulu ya. Oh, sambil saya lihat ini. Oke. Sudah aman kah? Sudah aman? Bentar, saya stop bentar. Oh, nggak usah deh kayaknya. Oke. Lanjut. Apa ini? Help! I need help! Damn it! Sorry. Rear guard, keep up! Entering from the west. They're trying to maneuver. Ah, no ammo, no ammo. No ammo, no ammo. Nailed it! Awas, awas, awas. Southwest! At the pillar! I got him! Fritz is on the move! Waduh, Pak. Sebentar, Pak. Ini senjatanya jelek, Pak. Kita cari senjata yang lain lagi. Aduh. Ini aja. Nah, ini lumayan nih. Oh, main-main deh sama saya. Mampus lu. Mamam tuh. Coming at us! At the pillar! Press forward! Potato master, clear out! Daniels, Oh, first aid yeah. kit ready for you! Reloading! Approaching from the south! I'm empty, reloading! He's down! Oh, kamu musuh tau ternyata. Let's go! Move up, move up! Styles, Aiello, with me. Daniels, you and Zussman clear the last bunker. Rally at the top of the block. And for fuck's sakes, don't get yourselves killed. Kita kemana? Oke. Bentar, saya reload. Got the first aid kit! Oke, my man. F. All right, Zussman. One more. We got this, Daniels! Mamam nih. Oh, di atas ada. Bentar. Kita bunuh yang dari atas, di atas. Oh, sakit, Pak, sakit, Pak. Contact! 12 o'clock! First aid kit's ready! Kelamaan, ayo sini kamu. Move it up! Here we go! Woi. Oke. Terus ngapain ini? Ngapain ini? Oke. Oh, wih.
pelanggaran. Oh. C. Oke. F. Friend, tolong friend. Teman-teman, tolong. Oh, oke. Aduh. 12 o'clock! Oke. Come here, buddy. I can't walk. Oke, nggak masalah. Get me the fuck out of here. Oke. We're gonna get you out of here. Stay with me. Oke. Kita kemana, Pak? We've got to get over to that CCP. On your way. Oh. Shit. Saya kebanyakan pakai heal. We gotta take cover. Oh no. Too many. I'm out. Okay. We're clear. Come on. You call that fucking clear? Gak ada jalan lain, Pak. Gak ada jalan lain, pokoknya. Oh, nge-lag, Pak. Oh, apa itu? Gila, Pak, nge-lag, Pak, saya, Pak. I'm losing too much blood. Hang in there. Nge-lag, Pak, asli, Pak. Keep your head down. Oke. Did you get him? They keep coming. Shit. I'm out. Watch out. Oke, nice. He's down. Let's move. No aid kit, bagus. Habis, Pak. Saya kebanyakan pencet. We gotta move. Saya kebanyakan pencet huruf 6 jadi habis, Pak. Fuck. Oke. Sorry. Kita meninggal berdua ya. Oke, nice. He's down. Let's move. Oke. Saya lihat di videonya, Pak. Saya takut apa? Putus live-nya. I got you. Fuck! We can get down here. I got you. Shit! Stay down. Stay down. I'm out. Oh man, I'm bleeding out. Just keep pressure on it. Almost there. Oke, 6. Come on up here, move. Yo, sob. Oke. Sudah aman. Oke, sudah aman. Okay, stay with me. Medic! I need morphine. You gotta hang on. Jangan meninggal, Those Pak. girls in Paris are waiting for you. Saya jauh-jauh bawa Really? kalau meninggal. Wah. Of course they are. How about another look at your girl? You Kampret. kidding me? It's okay. I can't see shit. I'm just... Masih What a restaurant. ngodain Here. cewek orang. No. You have to stay awake. Jangan meninggal, Hey. Kang. Oh. Daniels. I'm here.
Help me. I need a goddamn medic! I got this! Go! He'll take care of him. I need you with me, Daniels. Listen up! There's a GPF cannon by the farmhouse up the road. It's tearing up the beach. Let's move! We'll come back for you. Check your ammo and grenades. Oke. Di mana? Move it up! Wah, kamu pelanggaran. Take some ammo, Daniels. And request ammo. N. N mana N? Oh, di sana. Oke. We have to take out that cannon. N. I need more ammo, sir. Here, Daniels. Oke. Huh? You're slower than pond water. Sebentar, Pak. Santai dulu, Pak. Soalnya, oh ini saya takutnya ini putus, Pak. Jadi kita santai dulu, minum air ya. Ini bukan perang kita, Pak. Ini perangnya Amerika. Oke. Bentar, Pak. Oke. Reload. Ya. Oh, belum sudah nge-lag. Lol. Kamu ngapain, Pak? Bentar. Ini nge-lag, Pak. Get to the farmhouse. Be ready to engage. Move fast! They're shelling that beach with shit! MG in the hayloft! Take cover! Hit the MG! Grenade out! When we get to the farmhouse, be ready to engage. Habis bilang lama meninggal, Pak. Shelling that beach to shit. MG in the hayloft! Take cover! Hit the MG! Kemana? Grenade out! Kita nembak mana, Pak? Oh, di situ. Oke. Ada, Pak. Bentar. Saya nggak tahu ini musuhnya dari mana ini. Waduh. Lama-lama ya meninggal, Pak, kayak gini, Pak. Waduh, kayak pas reload, Pak. Nge-lag, Pak. Oke.
Bentar, sabar. We can't let them retake the cannon. Hold the position. Nobody gets through. Here they come! Open fire! Someone get on the MG! Oh. Dari mana Pak tembakannya Pak? Berhenti Pak sampai apa? Gila Pak, nge-lag Pak. Nge-lagnya naudzubillah Pak, naudzubillah Pak ini Pak. Oke. Nge-lag Pak. Oh. Pak, ampun Pak, ampun Pak. Ampun Pak. Wih. Nge-lag Pak. Gila Pak. Incoming! Here they come! Open fire! Someone get on the MG! Oh, dari sini. Oke. They're coming over! Oh, nggak bisa. Oke. Oh, bagus. Woi. Oke. Aduh, nge-lag Pak. Enam. Woi. Loh. Dari samping, Pak. Incoming! Here they come! Open fire! Someone on the MG! Woi. Ayo sini. Saya tunggu di sini. Oke, siap. They're coming over! Oke. Take some ammo, Daniels! Kita suruh ngapain ini, Pak? Oh, kita suruh ke sana. Aduh, nge-lag, Pak. Aduh, nge-lagnya sekali, Pak. Oh. Daniels, I got ammo! I need more ammo, sir! Our boys are coming in! Look at them scatter! All right, boys. Mop them up good. Clear! Destroy that cannon! Got it! Kita kemana? Oh, kita ke atas lagi.
Caranya gimana ke atas? Oh. Daniels, take out that cannon. Mana cannonnya? Oke. Daniels, cannon. Iya ini loh Pak. Oh sebentar. Cannon yang itu. Oh, terus kita keluarnya gimana? F. Oh ya. Kita turun berarti. Iya ya. Nggak ada orang lain tah. Oh, harus saya itu. F. Daniels, thermite. Oke. Fire the hole. Oke. Good work, Daniels. All right, fellas, rally on me to the assembly point. Let's go. Mana? Gila, Pak. Grafiknya, Pak. Pearson. Sampai nge-lag, Pak. I'll need a casualty report. Sebentar. Nanti setting grafiknya gimana ya? Oh. Duh. Saya salah, langsung ngeblank, Pak. Waduh. Tekstur normal. Low aja ya. Map resolution low. Kita buat low semua aja. Soalnya tadi itu nge-lag, Pak. Shadow resolution low. Nge-lag. Hitam lagi layar saya. Bagus. Oke. Loh kok ekstra? Bukan ekstra, Pak. Low, Pak. Hah, malah high. Nah, normal aja kalau gitu. Shadow normal. Itu off, oke. Apa ini? Screen. Oh. Kalau off, ya off aja. Sudah kayak gini ya. Escape, enter, oke. Nge-lag, Pak. Kalau gini mungkin nggak nge-lag ya. We lost so many. Soalnya sama live streaming jadi agak kayak nge-lag gitu. When we took the beach. Oh, ini aja nge-lag. Paid a damn high price. Apa nanti saya coba deh main yang enggak live nge-lag juga, Pak. Ini nge-lag sekali, Pak. Kalau live nge-lag juga ya. Aduh. Maksud saya kalau offline nggak nge-lag, saya offline dulu aja, Pak. Ini nge-lagnya banget, Pak, banget. Loh, Pak. Loh, Pak. Ini teman kita tuh. Oh, nggak apa-apa, Pak. I thought I'd seen everything. Untung kamu masih hidup, Pak. You gonna be all right? Yeah, he taped them up pretty good. Should have stayed on the boat. Well, now he tells us. Hampir meninggal kamu, Pak. What you did back there, I owe you. I'd say we're even. We'll see this through. To the end? To the end. Beachhead secured. We'll bivouac at the second hedgerow after the ridge. Welcome to the bloody first. You're a long way from Texas, farm boy. Oke, Komandan. None of us could have prepared for that. But you came through when it counted. Thanks, sir. You'll be all right, son.
Thank you. Yes, sir. Of course, I will. I don't know who the hell decided this was the best way to retake Europe, but I'll guarantee you one thing. They weren't on the beach with us this morning. Oke. Ini yang D-Day Ohama Beach, France, 6 Juni 1944. Sebelum Indonesia merdeka, Pak. 1 tahun sebelum Indonesia merdeka. Gila, Pak. Momen Trifon, Heroic Action 2 perform. Difficult Complete Recruit. Oke. Oke, Sob. Ini kayaknya per itu ya, per cerita gitu ya, Sob ya. Oke. Oke, Sob, saya rasa untuk apa? Ini game Call of Duty WW2 yang pertama, part pertama, saya sudahi dulu sampai di sini. Besok kita lanjut lagi, oke? Untuk Call of Duty WW2. Oh ya, jangan lupa untuk teman-teman yang nonton, tolong komennya kalau suka yang live, nanti saya buat live aja. Kalau memang minta gambarnya lebih bagus, nanti saya buatkan yang di offline. Jadi saya rekam dulu baru saya upload, jadi kualitas gambarnya lebih bagus kalau teman-teman request yang kayak gitu. Tapi saya lebih prefer sih live, soalnya gampang, Pak. Oke, makasih yang udah nonton. Happy gaming and see you sob. Kok gambar saya berhenti, Pak?